koso Ghana e be de be sorry bia na say ensem na say e be gu operation say bibi no de bia da Ghana ensem e koso e wa ase na eye osofo Kumchacha oni eye ndumsini Diana Asamoah so ensem so obi fu na e koso no enya ye kese ye pa ye nya brokro butu crowd na no e na Diana Asamoah de betu edwa say so Kumchacha sebe ne be ma enye juma e no na so Kumchacha so da betu nanim say ai wo papla metumi afa 1 hour e ma wo ya kwasensen so share so na no na ne wo somfo na adwo matena se amenya ye Prophet 99 e wa so no akwa na me ni pe bi sasa so se wa kwa asofo Kumchacha kwa asofo odido manimi na obaka sa ansem ade engudi mu fi ana enti ye musua bencha na me nko ye Prophet 99 wana me no ye nkochichi nkomo Prophet no akwa ba bi mu na nya wuni asofo e kan Kumchacha e kan wo jiri se ye senka asofo we be abontin abeka sa Kumchacha or a prophet. It is why a mistake. You found the major prophet. Prophet Kumchacha. Okay, software. What the post so? And I'm Mr. Facha me why? Or you D4. It is and also D4 it no. You found D4 Kumchacha, the major prophet. One me nua ba no and my sister Diana Asamoah. Waka say ye. Na anu you pepe na kum. Edimano. What must say? Anu you pepe no diamano. Yes. I let it because Kumchacha say ni kwoti nyejuma. We hu ni kwoti da. We hu kum de naked dana. Ana kum. Wa brashi ni da. We didn't da. E jare no ka say ni kwoti nyejuma. Eti so no si no betimi aka no waka cho no. So yo. Enwanu ya no dia. Oyo ba omra. Also be dey. Wose wo no ne beda 1 hour. Obedi no just 1 hour. Ka so obedi. Just man wo. Yes. Ese we ka process a. Also we have sense so. Oba kuma no pa mo na so kuma no. Ezo ne hu se ne o ka na nu anu. Ade mo ni be na wo. Oyo sofo di do mani mu. Me ba o. Ade ti na se mo be wale a mo ba cancer. Se be sofo le betu. It is cancer no for what mo be den. Mo be ji afutu wo sofo. It is afutu be na ba je. Se we ni na aka. Edi asem nyina wo. It is sofo betu fu se ja edie. Na ko wale, so be wale na 99. Na me ntimi ndi wa. Oba tra me ho. So ntimi we na nya sa so awo me. Then me ntimi ndi wa oba tra me ho. David. Then question me be saw. Oba ultimate na ho. Me nya boss ba ko na ewure mu a, me hu betimi aba. But se wo ho answer ne wa. Oba tra me ho. Thank you. Eti kum se den. Aso be di wo. Na se ojane na so bo na wa. Eti so your ba, so is slim. Slim force dey mutimi je. Eti your ba, okọ e. Prophet. O David. Adebi what ye bibia ne ni tama. Ye di ka ho asem. And a story bia bebe bia no, e wo kwen force ye dey ka no. What is it? We no omo nyina omo wo fade ne so. Diana Asamoah betima so mic mo. Obetima amma worshiper. Obi yale kra na, obenya yale sa at once. What does it? Obetima to jomo a, jomo to keke besa no nkokra manaba aba that moment. Sa na kum so kita Bible anaso kita mic a. Obetima lead pa bona so obetima shekoma eye nyakopom etimu asam a obetima ka ebebem. Enti se omo tu ni nyina gina Fred ba ko so. Na ba ko se ba ko ne hu ni ho a. Eni e ko tra ne be. Na poto na je. No one so much ga for idea. Yes. Enti no me dem be say. No, me nyama ebu. Ku ahem. Sa. Ku kita bullet rough. Oyo ba akwa ko e. Na wo munda. Me so oyo ba onko. Wo se na wo sika ase wo munda ase wo. Oba wi 20 ni krema kwati pa da face no no ka do kwa. Yes, o fe dro no dia. Aye dro dua. Se dua na yewe. So yo di fo. Odi fo bi on mo fom. Okay. Odi fo bi an mo fom. Timi ka se na o tie me shower. Na makoti tia haban bi na ma hwe na ma gira me na so na me so mo a poto na je. O wi ana. Awodi no anu nyina be yakuru. Na o ko du fia, o ko so. And then your kind and one of better so yes ba. O so be man attention so yes so. Na tie. Sex to make sex no. Enya se o da ho na be man da so make sex o.
Right? To make sex no one. Starts in now, right? Kumchacha. The bearman is somewhere. Oh, me penny no, but me can't say that you. Kum. Obeti man style ba akwa sa obeti sa Dana the night two egu ni kon say. No baby no say bearman no have sex, right? Or no have sex. No say sa wo nine egu ni kon ho a. Me chaw ade bi. Won say wo nine ni. Osire no joint ni, right? Joint ni wo nine ni. Eti wo nine no wapaja ne say. Egu ni kon say. Eti wa de ni. Ade no eba say na epo ba say na wa wo de no abani. Do share be man okita bambala de na. Se kum de ya. Ebe sia wo de no so. Eti esia wo de no so no, oba bi wo ho a o de be hye no ho. Onka ji o, o bo prim. To bo prim o de be si wa. To ba wi e be ko fie no. Ah, o ba du fie no ba se, isofite bi efu wase ba. Se so na e ba na ye white o. Wa wo de no anu aye kuro. Eti won hye na ye hya. Won hye na ahodi e bi chebi. What ma say? Eti kum so mra. So your boy slim, officer slim, obet magic, kwatia bia, no be hye kwatia esoten adea ye modi. So educate your pa you na maybe say aso we your gospel musician we say omunya na meduma no mo ye. And what move into a more cast no walk house counseling there. I want it for a moment while I'm here to so for it one tell your moon massive. But when I hear public oh be any accessories or tea and go on money mass so my quiet perform your mean and nipa and go money mass. Some more cancer and chemo. Eddie. Let me just say no report. So what's it? I would say bear money or ban sex. Or just counseling that. But or just I'm having sex. And how much sex? Or if a foot on in your way for woman who ye do any manner 7 years, send a bear will be in Jenny Fusem or bound will make us a wabby asa. Chira, dear, dear, come. Yes, and to come on with dear. And then also Jin Hoodie. So wait to me. And officer be a kumuno, while this sugar in the cotton and yajuma. And the one about Tracum. Oba so kita gaw for ade obo ne sele na bambala na pie me won na wo se na we si aboso na we si so se ne ho ode asebo dana se ne ho ode e to ko shapu sa mama kan se bi kiro edu ba bia ye ma respect emra ye ho ye ma ye kasamon efo bu emra ye ho ye what time I did diagro e what time I did pray as like joke time I did serious was it we ye dey agro die e dey joke but idea person what tia say simple say we are man of God and now we are penny bi wade bia no a so hu wo kasa e be ba bontin a e dey respect the ba we say ka nye sa issue ya ka me be yes I joke me be kasa asem we what I say but say Diana obunu ho a o maintain respect o maintain the fans what I say because the same one ma wo ba bontin no be kan e putu o sunsun ko off e putu o fans ko off o singers eko off what I say won hu na di we che odi nya madwuma eko off what I say e say Diana onye very careful but once e see no I say wa fiase say o attack aso fobi efa yedi emre no efa sika ebegu ni botom last week e do how e na bebre no wa hwe ya e be nam saa de yi so no wa hwe so wa wale a na wale bebu so wale yeso a e be nam ade o yeso no onye kun wale because asofo no attack o nyina no ebi ye asofo ebi ye difo ebi so nye difo eto obi wo ba kwata ake no se nyame wo menti ni mu a obeso na tia o because wa me kan wo na ko kan o ga say wo na ko kan e then am say one ono a me kan na wo attack no a obeso challenge ni bia ene one here challenge ni bi wo no ma ono sofo no gina so sofo no se we sofo nye sofo o so ni tia wa sister awara ka say wale otu wale da obia be di wa hem say ya abo galasa we ba no ko me ma me Diana say wo tia ye prophet 99 na 82 fo no say
obi a maintain respect say ubu hu a e be ka asam bi e wa bont because ne obeka no e na ye be ma wo so ye ma ho reply nti no obi a embu ne ho sa e na ye prophet 99 e ka aha na ye de dwumedie no e be si ne am de dwumedie no be so mo no bidin e de ye na na adwoa amu akwa ne prophet 99 e na ye nya no ase mesra wo se ha e attention tv e de nsaba ye koso no ye ba e betena se pensem e de mama wo hu ne se asem se ni ye de etie ensama utie betu ye tu fo no minim se na de na wo hwe wasre afoto bi so ye de wanya e de fo mesra wo se subscribe na be like be comment na wa share ma foforo nso enya bi me da se